Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Haka arpesan terek mentau nailar arajar arpau, ki bahaya ngasam hapdeng ki umat bat ka jingsu si thang, ringkat ki lok ki jor ki marjan marpa, ki lalek niam bat le Burom khaddo, ya kemet basa jong Dr. Jerin Syiem ubala khlak no nagani ka perthai haka arpulai terek mentahi ubnai nailar ha shua ban pelong ya jingle niam haka ni kesngi layo jingkran kerpang nakayeng bat naki arliang kor kumjo nakirio pokmat ka thamri boy bat nakiwe di benta jong gejala kibala pertoru ya ki kam bat usenyang jong uni orang ba menba udang klain ban chakri ya ki para breu kum Dr. Sumar Nongpang Kadue hadin bala pendap ya kejingle niam le Burom ya kemet basa jong Dr. Jerin Syiem la tep no haulom jing tep kabalang Presbyterian Diwon Hariboy District. Duk berkrawal ke Shnong Burom kawai. Agabalang ba Jong i Dr. Jerin Syiem ibalong o nong susong jong isang Diwon. Ba lakon kiu ya ka Burom jong Shnong batang. But ya ke area Jong ba humden area ibalong kawai. Bat hamtam bat hadu kari boy district kumbala keren dari ba maskon kurang ba dong i kebaila keren kebaila penpau malumala lengkot baru nga kumpulan bersama masih bodoran kepada buat kebersih sudah buat kebun iba imlak itu buat mengarut mengelak ini itu kami nengit kita iba yang Shnong yang kemudian area buat ini area nanti wek di area tu kita bahaya kata rajin sekali kebahi Dr. Jerin Syiem Dr. di ai rajin sekali ia kena ketong berkatan gedung ni sih sebenarnya nanggalyang Shnong mengira tu lah mulai mengikut jumlah balik mal kini kalau ni kebang itu belum hapan beriam hapan kamu yang kita boleh belum tahu apa benda. Nak bukan taji iwe. Dan lagi buat kerana itu kerja jumlah su. Baru fikir bah bila penmi ia dikun. Dibalong di mau kotor jong Shnong jong ketan gitu. Aku bayar penmi itu ia ibu Jerin Syiem ibadah sudah keren belum menuhi kai ya di pun dari itu ni itu air ni start lepas ni itu ya di bawah Syiem belum mengkreat jangka health department iba dan kerja sekali buat ini ke COVID-19 betul deh iba jualan haka di sekali kita dan South League ATA iba ngakuat ia kebanyakan jumur hapdeng jongi we are reminded of the uncertainty and the brevity of life. Habang idon hakapor kapukum kene kapingken mau, yang bat ingi bat jengim kecongi hang ne hapertai kalong kapom tikan. Arab nai mensuak yang mau orang itu besar. Iwan yang jongi ngimla ban mudur ban yui imentawe kia tapi nek jengkia berbau belai Syiem no Syiem jongi. Kejim kalong berlengkap. Katian kejong belai ke keren saya kata. Aman lagi bentar
bakat tiang ke jong play ke keren setang ke jingim kaya compare dan kaya nujor pakai jingim ke jong ni hang neh persen dalam kubu sentiu umi menta uko sibet untlar no ulong kumulong menta kiyo iyo hang tay sin beneng sibet anda kilapet biang dan syu Henry bakim tip ya ka ke bangsa jia hak belasai ka bakumno kata kijing im jong namar kalong kumul o bomi pau batang sibet te unja noja jakok kalong sang kerkat kata nong roi samru aga sang gap sis pa ngai kat sang gap kat dia sang gap kendai pau kat pau kat open kan mau bagi jing im gejong ni hang ni hasla pertai kalong kabarang ko kumbang item naka yang gejong hi kum ke yang kesam pila persangkat bala ialah gejong ko buat ke bor gejong hi ia ke panuan ia jing semua tu ngitip hai teman lusan di long di strict disciplinary yang mengi yang la ki dan step niat ka step mo tidon di por yang la so ban niat kan mau por ni dan ida sina kenang gini step hang ne ni ban tiar ban tio isumar ya lebih hidup kata naduk sina dai kusang kembang yo sengog ladam pedeng kijingpang ila yelek sitong mon penyo halade kijingpat kijingkia kita ibarat ilong tang ngamut ban ong bakam don kam ini bengin take care ya ladi ladang take care kat no ru kajing yap kanwan because that is the only way to deal with God mo ngilak bandan pedeng kijing songsi ke pamita mo ngilak bandan pedeng kijing songsi ke pamita nrei kajing yap keritang kata kelenti kabala ai ban penpoy yang ni pan syolai I mama idei ukon khajuk Jong i merat smart Syiem bagi barat i balong ukongor sawir sangkali ki bala Shnong jong i na mola kalong kayeng ka ba i doctor i me kalong kayeng ka ba don Burom kayeng Syiem ka ba day ban pek ban bat ya ga sunsyar ka khadang par ya ga jinglong Syiem sa apo jong bene ga rat ti hinre ki me ki reutman ha ga ga po kila ino ba ya ga ga jingpat ya ki nyam ti rukom ha ga nyam tan rai ba ti la bot ba ti la kalalong ki siya ga balang Kristen ba anda ha bala pelong yaki ban lek no siya ga balang Kristen Adega por ke ba tam yaki na marla be no yaki na geng besem ba right. Bakil hak ban syong seki cloud tam ban red langka ban pen im yela de bala ju tu yang ada di mama ba kunjuru iman jong i pastor SWS i ban im dang sa ba domla ban don rangkat ba ngi bakal day kapor lagi snem lagi hap ban bangja tang sisin agi artu sauta ki bangja nok janmit nang ban wat ban bangja ki janmit ki jasta dengan ni lagi start pat kalau penilong ye ne ge pat baparo mengi gibe im segini di time segini di dam yo iye ka we ke jing start ke ba mi na ge ne ge yeng ke balong unai ban pom uslai dan bijik start kram mengang ayo ye ina sa marjan ye Shnong ban ngayo i mama adu ko por ko yang sama tegani ka ye ke jongki kala pun long ye kine ki nong shong Shnong segini ki than ong tang la nega rat jongi ba ki wai pat ki rat pamarjan hanne bangin ai nam ba bhai aga ta ka ye kum kayeng ki teman Syiem hek jo pakai jinglong doktor jong i kumbang layo i kumbang sakhi da weu ko jong i ngana i marhamat bayai tadi kita abi let ban suma ya ki nompang pakai jingman toy ka bakrau ya ni ka dong ka thai ge jong i ka ba ni ba une wei reu ramba na ka ko jong i ulami kalong
namar gini ki time ki jongi ki bapuan ha ki bapang ki kan kucing pang yang lengkut mane kan leprosy dei da kucing mi ki jongi memanca kan ki jing pang dan syur ni ki dong ta baton dah bila long doktor kila je tu yang abela yo ban sumari dalade dan doi kesin bela itu kena yang ai ong ba teng ila khat injek inya inya ina kan mau ne em yang ta bat la shat la klain teng iwan bijing pang bijing sitam dah ka be dei bat ka korpat imama ko mala kerandau kun rangma jongi ilong ubre uba pelajin mutang ka profession ki jongi ban sumari ki nongpang bat ke baan pat kalong ban syakri yau terai aga kam bai syakri kum cuman besan aga balang ila ai ngejing syakri ke bamata aga be dei bat kakur imama iem ju kami oi irong sigiyeng jong ki parpur ndai banyak kita ke kamkur dei hagisnem arjar lai arjar sang mengang lawan banyak kendu ini banyak solok beli jenrai hadita kipor pengen kapur dungi kadang di kendrum kendram di dondro ke sawah sian gila yang rampak Pangilapan syek iya kena kam chairman jong ke darbaku pada kaman Syiem masawi sa Burom Syiem yang kena kepenca iju yang ngai yang kam penyiat mame beringat dengan dan ang netang bersyanya ni baci syak kalau long kita bai syong kumuri orang lah ni di long din di parang di besar ni Burom ini Jong that's so recently, but that's Syiem skill. That's small skill. Ulahai asan har Shnong kalau Pakistan. Ulahai school but kuliah har mission lower primary school. Hadu ke class 3. Ausnam siaga pendais pa Sanprai. Ulahai kuliah Shlong Akasna Academy Middle
School, Mauka. Nadu ke kelas 4, Hadu ke kelas 6. Adin melepas ya ke kelas 6, Walaikun atau Godwin High School, Kabadon Hamokar. Nadu ke kelas 7, Hadu ke kelas 10. Bak lepas matrik Hagner School. Adin lepas matrik mulai kerja ya ke University Course, ada Science Stream, Saint Anthony's College, Shnong. Nama don ketika kejing anur bagi kuliah dor, sisya nama kejing duk kajing kesem, kalong kejing ke unyor berpendek kejing anur jumu, nilai kejing rap lem jumu human jumu, kalau pilat jumu ban pendek ya kejing kuat. Agaskan siaga daispan di pusau, agindo lapas ya ke Free University Stans, Wariola balik kuliah Security Medical College dan Federal Kota atau Board of Surkar Assam. Bagnangnya lepas yang ada degree MBBS Bandung Medical Graduate. Hausdan siaga pendais Pak Nyoko. Pak Lalong Dr. Berengkong Teh Balami Nagakani Koy. Utemen kesan Dr. Jerin Syiem Ulaya Boyka Berkong Jaya Syiem Ibadai Nagabalang Baptis Najahat Hausdan siaga pendais Pak Nyoko. Pak Nggak Pendet yang kejadian itu Syong Kurim Bedon Burom Ajarhat Baptist Church. Kiranya sawun ikut lain cendera bagi kita. Kum apa berkiti kalau ikut ulala berhe pensat penang pensat ikut agar tidak mendak agar jauh tetap. Bentuk itu yang kesan masuk Syiem. Kum mengkai school. Kaan di masjid Dewa Syiem buat saya aku kahar batman. Nanti bak merah Syiem, Burom Jong constituency. Nanti di Mrs. Diwon, di Dr. Mrs. Diwon Syiem, di Burom medical sa angkai yang benar PSC. Kalau sedang kadang Pak Nyempat, Dr. Jerin Syiem Rahum rekam serta di Amerika Medical State Service, kum asisten serja. Pada posting yang Shnong, nilai kan hakim sistem, kata usulan hak kendai Pak punya buat, ulaya transfer nama Syamdel State Dispensary, Bad Deposit Center. Bad ulangnya angkai hakim tray haduk kat sausnya. Nagagaw berhakim tray Kam Hamdel, ulas siapa kendriak Shnong berbat kerja dalam nama orang Diwon House dan siaga pendai spa dunia pendai. House dan siaga pendai spa pendai. Ulayot transfer no agak permission Shnong po kum Ustaz National Medical and Health Officer. Kemet ke basah Jong itemen bersam Dr. Syiem. Tehanggi yang sahaban kot langgi baru wania Syiem bentalang wania ap atau penyendala ban pendep yang ini sekri belai. Naga benta wania sekilang akan ini jambit naga benta akan ini pendep. Ia akan ini kemet berasa pakai sekri ke bakatu.